Kapitan Inteng! Intay maki-clean up drive. Adula amin dayta. Uray bakit akaon, makitinulong ak mata. Wan ag titinulong tayaw. Inkayo lata. Awan mo dakis na. Mapanlakta adagiti mayat. San ka tumulong, tuyang? Saan? Mapan ti mayat. Saan mo tisan? Saan ngayon kapilitan dayta? Intay clean up drive ija igit ti bye-bye. Kaya nagpasyar tayo mo na. Payada tayo pailang ada iti adayo ti mapan ag clean up drive. Di taga ijay igit ti baybay ati ag clean up drive ta lugar damot ijay. Umay kanong madagiti taga ija nga clean up drive. Dito yung lugar tayo. Isuan ako pasyar kan clean up drive. Magsidalos ko malatan ay ti masakupan na. May mayat. Ay adang amin dagiti tao nga amuda adalosan lang ti unag ti balayda. Ngamdi da dalosan ti batog ti balayda. Nang runa ko ma. Iti asidag ti kalsada. Nagmayat ko matiag langoy dito'y igit ti baybay. No awan dagita basura. Nagadaw ti basura. Kastoy kano dito, nukalkalpas ti bagyo. Nagdugyot gaya man dagiti tattao ditaw Saan la kanong aga po iti rugit ti aglawlaw day ta? Aga po iti karayan. Ano kanong ngamin dagiti, agipaanod mat iti basura da iti nangato apasit. Isu ang maurnong ditaw Ay, kasimot nga rod dagiti adda iti asidag ti karayan nga agturong iti baybay. Day tati sana mapanunod ti daduma. Di da ko mamatin iyanod ti basura da iti karayan Uno kanal, tani agturong mo dito'y. Nga rod ang gail, agturong amin di ta baybay. Makadadael pa, kadagiti adda iti unag ti danom day ta. Uno dagiti lamas. Nakita ti inaramid mo, Maray. Imporwak mo iti kanal ti basura. Man ano nga mayanod mo? Mayanod nga agpaiso ngam agturong iti baba. Kaasimot dagiti adda iti pakadanunan ti basura. Saan kumot nga mamoy da? Ay, madiday ta kapanunuta, Maray. Gapo, ta saan mo idang am-am mo? Kat di mon panunutan ti pagsayatan da? Panunutan da ka di may ti pagsayatak dagita tattao? No kasta ti kapanunutan ti amin na tao. Anya nga ti pagbanagan ti aglawlaw tayaw. Pagpasurahan sa mo day taigam mo, Maray. Sa balin sa man ay tinaramid mo. Mas daawa man. Iparit dati agpuor iti basura. Iparit dati agipanaw. Anya nga rod ngay? Masapol ka di pa nga ibagaken ka, no anya ti aramidam. Saan ka di anamin adaw na naibagbaga? Di takan tada pa'y papanak. Adaw ti trabaho nga gururay. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyam, iti kasta nga aramin, Maray. Anya ngay kumati pagbabawyak, Maria. Di takan. Pimanaw lata nakaslaawan na pasamak. Manupay nga tatikas ka ni Mari Tuyang, adi na mo akitaan ti pagsayaatan ti pada na atao. Dandanin mapuno ti sakaw kang kail. Ay urasyak. Silsilupin ken basyot naginuman amin dagitoy. Kasano nga tama disiplinahan dagiti tattao. Adi da basta gipurwak iti nanganan ken naginumanda. Ay saan ngamin ngagpapada ti panunod da. Dila pagsayaatan ti dadum at ti kayat da nga aramitin. Intayo na karga iti trak tinapido tayo basurang kay. Ay nagmayat akita no nadalos taglala. Itikot nakarugrugi. Ay, mabalin tayon ti aglangaw Sakbay nga agawid tayo, tanadalusan ti baybay. Ay, no kung magpapada ti panunod ti tao. Very good ko ba? Kumusta tinapan niyo nagdalusan, Kapitan? Ay, napan kami jay mordong ti karayan ngagturong iji baybay. Ay, iji kami nga nagdalusin ta nagaduti na isalat ka dagiti batbataw. Tumtumpaw ti daduma, kabsat Maria.
May samay na ija amari tuyang. Ha? Impurwak naman ang ti basura na ijay kanal. Eh, manupay nga tatikas ka ni Marito yang di na mo ti pangikab-kabila na ti basura na. No mo na tayo di dinalaw kaw dinardaras na ti pimanaw. Kaya, kasaritak to man. Wan man, kapitan. Kasaritak ko idinagapuan ng ipurwak iti basura iti kanal. Ngam pinanawan nakit dahin, tada kano agururay at trabaho na. Ay marwam dayjay. May samot nga wan disiplina na. Ingkad sa manan nagibal lang iti basura iti kanal. Una, nagpigsa ti danom, maanod ang mapan ijay karayan. Wamit kidiya, agturong iti baybay. Ado nga min ka tinaurnong a plastic, iso ang mapan ko man ipurwak ijay kanal. Kakaisuna na pigsa ita ti danom, tanagtudo itay. Iso nga road nga inggidan ka tanapig sa ti ayos ti danom ijay kanal. Awan magamin ti umay agatang iti kakasta dito'y kabildatan. Masadudan, bimak nang dasiguran. Wan ka nga ta, iday, adda umayagat-gatang, ngamita, awandan. Ay, imbag ta nakita ta paray. Ada ka di pagsayatan, ngayawis mo paray. Pagsayatan ti kadwan, no, agtungpal ni tuyang mo, kadagiti maibagbaga a pagsayatan ti tataaw. Anya ka di dahi paray. Saan ka mawatan? Ibagam ka ni Marito yang tasaan nga agibul lang iti basura iti kanal. Hindi napat kami nagpidot iti basura, iti baybay. Ay nagaduti, naganod a basura. Ay, makadanon ka di pa iti basura, paray. Ay, oray nagadayo ah. Apay kung maasaan na makadanon, kat maanod. Aday, mangsagat ang mga iti basura ti karayan. Alay, tay bagak kinituyang ko dayta paray. Agyaman akno dumngag ni Marito ya. Yung kagibal lang iti basura. Saan mo tadya adda makakita? Oray anya ti bagbaga da kita abyango. Ha, no kayat da, isuda ti umay mangala iti basura dito'y balay. Nuapay mo nga, iparida. Iparida lang arudin ti agpor. Biyangan da pay lang no sa dino ti pangibalangan. Mas naawa ka, kat saan mat nga ijay arubayan da ti pangibalangak. Ay, pakibyangan da laamay. So nga no yung kanto pa agibal lang. Rabiin tao, tamnawan ti makakita. Wan man langan, ento ka no ka, di taigit ti kalsada. Ay sana, tayo wara dagiti asaw. Narugay takitain. Masuruna nga may tanagsaya at nga ibalang ko lang arudan. Pakibyangan da pay lang. Ay imbaga kung kanipari ba dong abilinan na ni Marito yang saan nga agibul lang iti basura iti kanal. Nasaya at no agtungpal dayjay. Kontrabida kanayon. Gaputa saan na pa'y anapadasan ate, naki-clean up drive. Uray saan na anapadasan, no husto ko mati panunot na. Di na kumamot aramidin at amu na adakas. Maibilang kadagiti tatao, adi na mo ti makitao ako na da. Pagsayaatan na lati muna. Kan uray dagiti babbalay, iti asidag ti kalsada. Narugit magtibatog da. Narugit at tibatok ti balay da. Nakaawatan, nakasday matiunag ti balay da. Ewan nga rod no kasano ti kinalinis ti arubayan, kastamot iti unag ti balay. Hello? Asino da ka, day? Ha? Ni kasinsen? Nayanawd? Anya? Duha day ti anak na. Ayaw na yan ngay. Malangarod ta umayak dita. Bye! Sino tinakasam? Nang makasangsangit ka pa'y? Ay, kasano ka nayanod ka nun ni kasinsin ko itigid ti bye-bye. Nayanod da nga agina. Ha? Napanda ka din naglangaw, iso na ano da? Ay, diya ka mau. Mapanak ijay tapno maamwak ti husto na pasamak. Ay, maying nga ita, ginada pa'y ana-anod. Ano nga tinaramid da? Ay, agrubatak ta mapanak ijay lugar da. Sabay nagsimpot na ijay akasinsin ka. Mala, agrubot ka. Tapno makita mo, tikasinsin mo. Ken ka na kam. Ay, kasinsin ko ay.
Apaya nagsapakalakit din na ng panaw kada kami. Uray ko mamat, no saan mo akadwa na yanod ti anak mo. Ayun na yan ayak kasinsain. Apay ay nanatuyang, papanam ka day. Kan, nagliday ka matitanghal daw. Adda natay akabagya kwarog, iso ti papanak. Ay, kasta ka din nana. Condolences Sapay kumata, ginana iti kapya ti kabagyam. Agyaman na kwarog, mala intangarudon ka na'y aldawan. Anya ka di timpatay ti kabagyam. Nayanod da ka now. Ha? Apay, saan lamay may sa? Nayanod da ko na mate. Aginada kwarog. Ay, saus, ang ngayon no aginada pa'y gayam. Iso nga raw dakas lamabri at ibarukong ko amang pampanunot. Makipagladingit ak iti napasama, nanatuyang. Kaasib ni Tuyang, taagi na ka no ti kabagyan na anaanawd. Kaano ka no? Ay una yan. Ay kasano ang naamuam day tamaray. Nakaluganak iti tricycle itay. Naliday, iso adinamag ko no apay, kaimbagana. Ay kaasimat nga rod dagiti naanawd. Ay, uray no nasarakan dati bangkay dagiti naanawd. Unsa kanumat maray, nairanangadan sa kanumangalap iti asidag. Ay imbag man takasta. Daduma amaanod, kat manupay nga aldaw, sakbay amasarakan ti bangkay da. Pagda ka mitay. Kumusta ngay? Anya ka diti makagapaw, apay anaanod ti kabagyam. Agpidpidot ka no jay ubing ti empty bottles, taila ko na. Dagiti ka no na isalat iti batbataw ti mapanaalaan. Apay anaanod, apay akaraman ti inana. Nalabit ang nagtudaw, kalata pimbig sa tidanom. Mapan kumaarayatin ti nanangam doadamutin anaanod iti pimbig sa tidanom. No kasta, no awan dagiti plastik ana ibelang dito yung ataw, awan ko matinapan pinidot ti ubeng. Dayta ti kunada ijay lamayan. No awan kanu kumati nagipaanod iti plastik. Awan kumati namkwatan ti ubeng anapan nagpidot ijay sungaban ti karayan nga agturong ijay baybay. Amangan pay no di imbelang mo, ti maysa kadagiti napidot ti kanaka. Ay, dayta nga rod ti pakakunkonsensya akbadaong. Adan sa kanumat ni Marituyang, gamsaan mat arumrumwar. Saan mo't nga rod nga imay dito, ita damagak ko mano apay anagiddan ti kasinsain, kan ti kaanakan na anaanod. Umay tumat la siguro day jay. No adda umay nagatangan. Ay, wan mo't kit di Malaksaid, no mapanpay di tadaya ang mapan gumatang kat adadayaw. Aw, makitam ka day ta sumungan. Ha, Ni Marituyang day ta. dito'y ka di titurungan na. Wen maray, agturong ditaw. Makipagladingit kami iti napasamak iti kabagyam maray. Agyaman na kada kayo. Anya ka di tinapasamak. Tapay nga aginapay tinaanaw da kabagyam. Agpidpidot ka no jay ubing iti empty bottle. Pimbig sa tidanom, tanalabit ang nagtudaw. Agmay-may sa agpidpido ti ubeng. Aglablaba ti inana iti asidag. Idi pimbig sa tidanom, nayanod ti ubeng. Ay, isalakan kumatiin ana. Ang amduada mutin anayanaw tapimbig sa tidanom. So. Ay, no awan kumada ita a basura na panpinidpido ti ubeng. Saan kumada anawd? Ay, wan nga ron maray. Naibagapay ni Badungkaw nga mga no dagiti imbelang kaw tinaira na anapan pinidot ti ubeng. Day tati pagdaksan ti agibelang iti sa dinuman. At dalat tama apiktaran. Wan nga ron maray. Ay sana kun nga agibelang tapno awan pakakunkonsensyaak. Sana na talaga.
toyang, no responsable tayo amin may papan iti basura. Awan kumati madisgrasya. Nalinis pa'y akitan ti aglaw na. Ala sigay! Dekan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon. Fulci Putlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Kwarog! Aw, apay ka di Uncle? Picturean na man. Ha? Ibakuran mo dagiti agtrap-trabaho. Wait! Ah, ayaw na. Mayat Uncle. Kalpasan na. Siyak matimang picture kada kayo. Ay, uwan Uncle Enteng. Naimbagman, nalagay mo pinasiminto da ito isang ata na dalan paray. Uwan paray. Tapno awan ti maibagbagam. Rumbang naman kami nakasta paray. Anya ti selbim ngay. Pasimintok da ito dalan yung agpababa di kalsada pare. Ay, agyaman kami nga rod king ka paray. Di ta kapay mata. Di mo badbadakan dagiti siminto. Apay, kasano ti panang simintuyo ti dalan aya paray. Na. Panawan nak dito eh. Amo meter aramiden mi. Ha? Ay kasanungay Inteng. Nalpasyon ti patway. Una. Hindi pa'y kalman. Nagbiit matan. Una ta alis to dagiti nagtrabaho a pinilit. Aya, ay nasayat nga rod Happy siguro itan da di apare ba daw. Ta simentadon ti dalanda. Hindi pa'y lang amin nga grek-reklamo ang nagalis. Anya. Awanan ti parikot da. Ta na simentong ti dalan. Itag, manunalpas mo't lang da pare. Inting ti patspay di tayo. Nasayat mo, kamaudyanan na, nasiminto mo lang ti dalan. Ha? Nay, apay. Hapay ngay. Hapay kastoy. Ayun na yan. Ha? Tirumbang ko ba? Kahit saan nakastoy, ti pan nakaaramid na tuyang. Awan inaramid da nga steps na nga agpababa. Kan, rumbang pa'y kuma. Nga daing kabel na pagkaputan ni tiigid. Wala niya. Ayawan. Kuna na nga muna tiraramidin na. Saan mo gayam? Mayatan ti dalan niyo kabadong, nasiminton. Ay na, pudnaw maray. Ngam sana kakontintaw itinamayan da. Anya? Kas jaya, matagaramid iti patway. Ha? Tong palbilin lang at trabaho tinaramid da iti dalan may. Anya? Ibagam ka ni pare inteng, tasayatan damod Iya mo day tangay. Lukas ta. Anda pa'y kurang na? Ay adua, maray. Saan kada kayo tinangaramid iti patway? Wain kagawad, apay ka day. Kasano ay tinamay anyaw? Ta saan akontento ka no ni kabadong? Plain laptan Siniminto mi nga agpababa ti dalanda. Ay isumot lagayam tagreklamo ni kabadong. Isumot nga mintibilin ni Uncle kada kamay kagawad. Inikan nyo kumangamin iti steps na nga agpababa. Tapnawan may galays. Nabuslon kanumot nga min iti simintaw no at dapay istip na. Saan abali Tinasken, may simpayo anay imbag. Ni Uncle man, isumot ti bilin na. Ay, nasaysaya at pa'y amag na ak itiigid ti patway. Tanay, nagalis. Imbagak magkanimari ko anang ti parikot di tayo. Ngam apay ngay. Kinasaya at ibagam nga ikandalaangan iti spatters na. Anya?
Palkatan dalangan iti siminto mo laang apan nakaagdan na. Saan lang nga dayta? Ikanda pa iti alad na iti agsinumbangir. Delikado mo lang timag na dito, nukasta mo lang. Naku naman, no da maigalis dito, basol ni Parintay. Saan ka no akuntin to datatabadong iti naramid tayo apatway angkay? Ay nagkarumot daytan. Tungpalbilin ka no lang tinaramid tayaw. Agin lalaing dayta pare badong Angkay, Saan ba't nga iso ti kapitan? lumbang ko makano nga daagdan na. Kan Kan makabilan ka no iti rilings a pagkaputan. pat mo dayta tao. Mabutang da ka no amag na iti patway tamangan no maigalis da. Diskartidan at imag na. Paingay ko ma. Anya? Anya nga ta, numapan nyo kabilan iti alad ken agdan ti dalanda. Anya? Tapno saan ang mabutang damari tuyang amag na iti patway. Ay, nareklamo launay dagita nga agasawa. Kasano? Pasalog ti dalan nga awan ti agdan na. Ay, kunak manayin. Diskartidan amag na. Anya? Tinaskan ka tinong palmi ti dawat na paribadong masiminta ti dalanda. Ay, imbutos da ka dagiti tao. Ang di mo nasamat aramidan iti husto ti pagrebangam. Kanayon nga reklamo dagita nga agasawa. Timbako na. Diskartidan dayta panagnada iti patway kagawad. Apay itulok damit maigalis da. Sa bagay Aramatan damit ati utat ta. Di dagpabasulatan. Kapitan. Agyaman data na pasiminto ti dalanda. Panagkunak, mabalin mo mat atong palan ti dawat da. Marwam dagita. Nareklamo da launay. Anya? Kagurak ti nareklamo launay. Idin tutawan mo't mararamidan na. Kunada, kagura ka no ni Kapitan tinareklamaw. Nya? Iso nga aguli mo kalaangan badong, tapno di da ko nang agin lalaing ka. Isoda ki di ati agin lalaing. Tapalpak mo iti trabaho na. Aguli mo kan ko na. Mangag ka ni Kapitan, agungag. Sige, makamuda ditan. Anyaya tinaknakan ni Uncle Mau. Waraw. Ha? Imbis ko madanggan na tireklamo miking kwa na. Ha? Saan may talumaban kayo din kanya tilukaw? Ha? Pundaw, asaan nakakapitan? Nga madalibro apang ibasbasarak iti amin na pagribangan da iti barangay. Ha? Just kiki day. Ha? Da. Inapod na. Kagurgurak na dya paribadong idi pailaan. Kat gaputakas ta, di mo matan ipangag ti reklamo da. Nagado nga reklamaw. Agbuboksing kami to kay. Na Ay, aramid ka di tinasaya at kapitan ti kasta. Apay nalaka. Ay, nalaka ti kasta nga aramidam. No kayat mo asimpaan ti dalanda. Ay, adamot nga ba ti pundo ti barangay tayo? Saan aya? Ay, saanan? Ay na, nakabut-butang badong. Inayadong kami timag na dito patwi Ay madlaw ang nagalis ti semento. Ay mabitla ang tamag na akitiigay. Aginahan ka. Ay, Natulid ka mo't na napandita baba. Madali parang. Ay, anay ko. Nagsakit ti likod ko, anay to pa itidaga, anay. Ay, para si Makwaraw. Ipanta ni Nana Matuyang iti ospital. Anay ko. Kanya tinapasama? Ay, di ka nag-imbestigar Pandara mo, dahil tatricycle mo, tarasain. Ha? Ay, sige. Sige, itataba daw. Di mo amaw maribanan, intaray da ni Marituyang iti ospital. Anya, naigalis ka no iti kasimsiminto adalan da, kat natuled. Ay, day takat ti kunak ka ni Inteng. Idi pa lang nga ireklamo ni kabadong dayta.
Di mo't agtignay ngamin ni Kapitan. Binagbaga akmat ni Enteng. Ang talaga natangkan ti ulo na. Kumusta nga iti kasasadi na natuyang tataba daw? Ay, masapol ka no ama si Minton. Tinatukol ato lang nito yang kukwaraw. Ha? Ay, no kasta. Natukol tito lang titakiyag ni nanatuyang. Why, isumiti ko na ti doktor. Kit basol day toy ni parintay. Ha? Limpangag na ko matireklamo mi kun kuanay day. Adayo ko man na pasamak day toy kanito yang ka. Noan niya man ti kaguram ka ni Pari Badong. Di mo aramaten ti kinakapitan mo. Di ka ko maagibalos. Anya? Aramidam kit di ti pagrebengam kadagiti bumarangay. No imbutos da ka man wenno saan, patas latta ko mati panagserbim kadakwada. Ah, Nasaya at latta ko mati tratom kadagiti bumarangay. ah, Takasta tinasaya at akapitan. Anya ti kunat, kapitan. ay ibagam tuman ka ni treasurer. Manirwar iti kwarta paggatang iti materyales. Para iti pan nakaisimpati patweda paribadaw. Wan, kapitan. Kaya't ko si kantunti agpurchis kagawan. Sige, kapitan. Masapol maisimpati dalanda paribadaw iti kabiitan a panawan. Sige, nasaya at matno kasta, kapitan. Narigat ngagpaiso. Mga no maulit nga damaigalis. Masapol landok ti maikabil nga alad ti dalan tapno natibkar. Unang kail. Kung saan amanay no bilang. Una, kalpasan nga may aramid day ta. Ay, isaruno tayo ti agdan. Matong pa lang kail. Ngamsakbay day ta. Ibagam a picture ni kagawan. Ha? Masapol pa'y ayaday tangkay. Una, for documentation. Pare, kumusta ni Marituya? Mayatain. Oh. Mabalin may terumwar intong bigat, paray. Ay, mayat no kasta. Apay ngay may kapailangan dito ospital, paray. Umay ko kumustahin. Ani Marituyang? Nya, Siya kunti mangbayad iti bill na. paray. Win! Mapang kami kinikwarog iti ospital. Anya, Iruar may ni Marituyang. no kasta, makaruar itan ni Marituyan. Una, katsa kung tagbayad iti bill da iti ospital. Ha, Napanunod ko akas talangan ti aramidag. Tapno awang kong kunada kanya. sika ti makaambaw, inteng. Namiris ko ti bidot ko. Ay, ano kumatay di pa nga inaramid ko ti kidaw da. Saan ko maanapasamak ti kasjay? Ay, agyaman ka, inteng. Tasaan agrabe tinapasamak, kan awan natay. Nya, maragsa ka na, paray. Tayo ti panagawid, may. Kat na isimpayo gaya, mandidalan, may. Namiris ko nga minti bidot ko paray. Sana balay. Tinaskain, kit nasungbata na, reklamo may paray. Sorry pare No, nagkurang kada kayo. Awan na nyaman na, paray. Uray, tas ikamot ti nagbayad, iti pan nakaagas ni tuyang ka. Kaya naisimpayo mo tayo, ti dalan may. Thank you pare. Di kagdanag. Ta aramidak itan ti pagrebengak. Kas kapitan ti barangay. Ay na, maragsakan mo para kada kayo, paray. Ay na, Kapitan Enteng. Saan nyo nga urayan nga dadangkes ama pasamak? Sakay to agbalaw. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sa walipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ng Yesya Tumlid. Ken iti direksyon, Voichi Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe.
May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman ko iting kay panagdangan. Ay, anya nga dagita aramidan, kagawan. Pit-pit-pitak amin dagitoy awan karga na karton, kapitan. Ay, nagadungay dito. Wan. Nagkargaan dagitoy iti purchase ko, iti binulan. Ay, pangusaram aya ka dagita. Ay kat ilakok taisupay ama inayon iti koleksyon ko. Ay, manu ayak ti may sa tayo gumatangak iti pagkarga akti badaw. Depende, no, anya ti kayat mo. No tay dakdakal, no tay basbaset, kapitan. Ura dya kadakalanan, tapno, ado ti launan na. Maray, umayak man dumawat iti karton mo no adda. Anya, ay namarituyang. Saan ko nga ipadpadawat dagiti karton? May salaang mati dawatek. Uray pay, lako itan ti karton tapna maum. Ah, ilakom dagiti nagkartunam iti tagilakaw. Gawin Uray kumamot no awan surat na. Nay, amin mo ngarod ka na suratan itinagan mo Kuanang Store, Barangay Kabildatan. Kunada, Urayan tasurat laang matdayta. anya, No di mo kaya saan laang. Take it or leave it. na Enteng, naganmat ni Marikwan ang tinakasurat iti dayta a karton. Ay, ginatang ko nga roday taken ko na. Ay unay kamatan inteng. Uray nakasurat tinagan na dita? Gatahangang? Ano ko ma? Karton lang mati ginatang ko. Saan atinagan na? Na, Iso saan aparikot day ta? Naglakaan? enteng? Na. No kaya't mo ama ikatinagan na dita? Mga laka iti pintelpin, di gusugusan. Anya? Ayan na nga, iti dinawat mo karton. Tapag kartonan ta iti bagas ti aba. awan, saanan ngagpadawat ita ni Marikwanang. Anya nga nga ti pangikartonan tan kadagiti nakalita bagas ti gabi. Ay kabay amon inak dumawat iti sa balay. Ay, bayamon to yan. At kwarta di tayo. Agsubli ka, tagumatang ka. Anya, Kasapulan tayo ti karton. Saan mo't siguro anangin ti may isa karton? ay kauwanan anya ngay nga raw, awan mabalay na. Kas madlaw kaw, kat nabit amalako dagiti karton alako yaw na nakwanang. Aywan ko araw, adamot dagitag kasapulan iti karton. Pagkargahan da siguro iti bado kas kini ang kalinteng. Saan lang dayta? Iso nga alwadam dagiti purchase ko, wan? Ha? No agdiskarga kay ti tricycle mo, kita ta di mapisang dagiti karton. Ay kay, tawa na. No problem. Wan, tapno nalaka amalako dagiti karton. Gumatak mamait. Napila pangikarton na kiti abastaw. Ay katuan agpili ka lang dita iti kayat mo. Anya ngay mo dagita kasla nakakarton nga inlugan ba? Ha? Ay, jaka mo ang kail. Anya? Di mo amo? Alangan mo't ang lukat ang akitain ti kargana. Sino nga ti tao apang tidam iti dayta? Impawit da lang kanyak. Kat ko na jay lalaki itay. Basta ibatik tulat ta ni jay waiting shade. Taddan to may mangala. Ay kasta. Unang kail. Kinapudno na. Si Gudain nga da gipaw-paw it kanyak iti kakastawi. Ay ala, paandaram nga rodan ti tricycle mo, ta gawin tan iti kabildatan. Unang kail. Datan iti batok ti waiting si Dangkail. Mabit lang tagi diskarga iti kinartaon. Ay, adamay sa alalaki iti saan unay nga adayo umay mo tayo. Up. Anday ta, naidiskarga akong dagiti talo akartaon.
Mapanta nang kay. Ay saan pa'y? Ay, urayan ta ti lalaki ang makaasidag dito eh. Apay ngayon kay. Ni, iso ti mga la iti karton. Amunta, no anya ti karga na. Ha? No ko na masigudan nga gipaw-paw itdaken ka. Masapol nga amunta, no anya ti linaon dagiti kinarton nga ipaw-paw itdaken ka. Anya? Anya tinagan maw. Kasla ita kala ang makita dito ya. Manolito tinagan ko, Kapitan. Mabalain, maamuan, no anya ti nakakabil iti karton. Tinapay ti linaon dagita, Kapitan. Papay-deliver da ka dagiti store. Kasta. Ay, ada nga ron inalayo a permit yung agila ko dito. Wan, adda, Kapitan. Nasayat no kasta. Sige pa nga rod, Kapitan. Tani, agdadarasak iti papanak. Panawan kayo, pay. Na, nagdardaras mo tin api manaw. Tapno amom, inteng. Nagaduitan tiyong umay diti barangay tayo. Kastaya. Sa bali pa'y dagiti addalugan na nga agisur-sur-sur ka dagiti lako da. Oh, anjat lako da. Ay kat nagduduma Prutas dagiti dadduma. Tinapay kas kada lamoys. Tinapay ko nam. Ngam adamot agipaw-paw iti lako na tinapay. Dagita siguro awan matlugan nga aramaten da. Ay, nasaya at matkit di Tapno isupay apagkwartaan ni kwaraw. Adapay lakom at tinapay manolitaw. Ay, awanen, madam. Nayunam nga min ati lakom. Inton tao, inton makagatang iti bukod ko alugan, madam. Sa bagay mo't kit di Gumatang man pa iti imti karton mo. No, adapay lakom madam. Ay adupay tilakok di ta karton. Sige, gumatang iti adaw. Kasapulan mi iti ado a karton. Dakes ada magbadaong. Ada kanumat tiniliw dagiti pulis amay sa adrag pusher. Ha? Ada nakaibaga. Nga umay kano dito lugar tayo tinatiliw da a pusher. Anya, asino magkataday tangay? Ay madanaganak nga raw. Amangan met no am-am tayaw. Awan mo tamo ka drag pusher dito lugar tayo. Ay, indaktuman ijay ayan ni Marie Kwanang. Mapamuda bagay. Ay katun interesado ak amanga maw. No asinaw tinatiliw da. No umay ka makichismes. Ay, saanon, awan panawon ko, maray. Anya, Kunaklakit, dinugumatang ka itilakok, san mo't gayam? nga awan ti bibiyang mao no asino tinatiliw dagiti pulays. Ay awan bibiyang mo iti day taban agmarituyang. Ha? Awan pa'y magkanas nga umay makisarita kan ka. Awan bibiyang ko no asino man day taan natiliw da tapno amom. Mala, panawan ka man langang. Just kekakiday. Awan pa'y ganas. What? Asino tinatiliw, enteng? Ay, ni Manulitaw. Di kanayon nga gipaw-paw iti nakakarton at tinapay. Anya? Jak pagarupan na may sagayam a drug pusher da jay. Ay, por Diyos. Ay, naimbag man ta natiliw da. Anda nga min concerned citizen ang nag-text kadagiti pulis. Aya, Hindi na padagiti pulis. Anda nga agpasusyabuan na inayon iti may sa akarton ti tinapay. Pa-deliver na kuma. anya? Ay, sige. Bye. Sige. Thank you, sir. Asino timawag ka da kayo angkay? Ay, bad news, Kwarog. Ha? Karaman mo ni kagawad ko nang. Naan niya angkay? Maimbestigaran iti pulis. Anya? Masapol ang maamuan ni kagawad ko nang daytoy. Sige, kuyugan kayo angkay. Mapantay tayo ni kagawad ko na. Anya kumangay ti pakainaigak ka ni Manolito, kapitan. Ay, di mo kunahan ta dakil ti pakainaigam iti pan nakatiliw na. Anya? Tapdo amam, karaman ka ama imbestigaran.
Ha? Gapuday ta. Ta nakasurat tinagan mo iti karton. Nakaikargaan ti Siabaw. Ha? Iso nga umay ka. Agpalawag ka iti presinto. Ay na, ay tulungan na kadi kapitan. Amuyo mat, naglako aklaang mo't iti empty karton. Awan. Amumiday ta. Ay, tulungan na ka mangibaga. Nga, awan amok, maipapan iti Siabaw, kapitan. Ay di kagda nagtamumay. Nga di ka laang matirsi ng magigyan. Ay, awan, agyaman na, kapitan. Amumimit ngaglaklako ka iti empty karton nga danagan mo ang nakasurat. Una yan dahi jay amanuli ito. Sa baligayam tinangusaran na iti karton na ginatang na kanyak. Wala. Huston mari. Di kagdanag. Sino mo tisaan nga agdanag iti kastoy ngay, kapitan? Ay na. Makakatawa man ba daw? Anya ko mati nakakatkatawa. Ni Marikwa nang kuna nang awan bibiyang na itipan nakatiliw ni Manolita. Tagayam, iso ti may sa apaimbestigaranda. Kahit gaputakas na, agkatawa ka matay. Masuruna lang amin kang kuana kag. Lipata mo, no nyaman ti saksakit ang tinakam mo king kuana. Anya, Ikalamasan mo kinimari kuanang. Kas dyan lang aruday. ay wala niya. Ay, jaklakit di kaya ti maibalot, kwarog. Ayun na Kuna namin nga yan. ibalod da kayaw. Ay, kasano ko mga amoyo asanak nga maibalot. Damagan da lang mo't siguraw. No apa yan nakasurat tinagan nyo iti karton. Ay, tilawlawan ko na naglako iti karton ka ni Manolito. Awan dakas na dayta. Tilang salud-saud. Kat adang amin nagan nyo ang nakasurat. Ay, hanyamot tanti kastoy. Di kagdanag. Adan ang kalintay. Iso ti kadwayo ang mapanijay presintaw. Ay, hagyaman ak. Agkalma kayo kadilaang, nana. Kasanungay tinapanangyaw. Kumusta ni Marikwanang? Ay awanan ti pagdanagan. Tain namin ni Manolitaw aginatang nalaag ni kagawad kwa ng ti karton. Ang nagkargaan na iti Siabaw. Ay, kunaklakit din doon yan ti mapasamak ka ni Marikwanang. Konsensya naman na. No di na ibagatag paisaw. Ay, nasaya at mait. Tanatiliwan day jay ang Manolitaw. Idi pailada mo ang makita. Nagdwa-dwa akon. Anya? Ita lang amin na makitak dayjay dito'y kabildatan. Masapul nga rod akanayon nga agaliptak kayo. Ladingitat tinapasamakan ka Marikwanang. Ay, nadidigra akon, Maray. Anya, Manipo dita, jakon agila ko iti empty karton, ipadawat ko langan. Iso ano ka sa polam ti karton, anda dito, saan ko nga ilakaw? Kaputa, anda nakasurat anagan ka. kasta ka day, ay katagyaman na ka Marikwanang. Ay, ala kitaan niyo saan akalukwan ti pangusaran yaw? Si kakit di mo. Apay anyaya ti pagkikitham kanya, pusar. Ay, sana kasta marituyang. Kaya't ko laang matag sigurado. Kumusta Marikwanang? Mayat matlaang ang tiritnam. Wan, kapitan. Kat agyaman ak ta tinulungan dak ang nagpalawag. Wanan niya man dayjay. Talaga mat nga awan amom iti napasamak. Narigat gayam ti kasjay no maminsan, kapitan. Una, napay nalaka. Ay, talaga nadidigra akon. Sungagan anad kayon taon. Tadadagiti tattao akas tati aramida. Ay, wan nga rod, kapitan. Kinumabalain. Liklikam ti agila ko iti karton nga da nakasurat anagan mo. Ikatan yun nga umuna ti surat na. Sakbay nga ilakaw. Tapno may mayat. Saan kanton mairubaw? Wan, kapitan. Ay nanakwanang. Danda ni kayo lakit din na ipasubo.
gapo itilako yung nga empty karton. Ala, may sa palagit daytan kada kayo kabaranggayan nida. Tapno inton maminsan, awan kas iti agan-anad kayo. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabali kay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay, anya nga dagita aramida, kagawan. Pit-pit-pitak amin dagitoy awan karga na karton, kapitan. Ay, nagadungay daytan. Ay, Wan. Nagkargaan dagitoy iti purchase ko, iti binulan. ay pangusaram aya ka dagita. Ay kat ilakok taisupay ama inayon iti koleksyon ko. Ay, ay manu aya ti may sa tayo gumatangak iti pagkarga ti badaw. Depende no anya ti kayat mo. No tay dakdakal, no tay basbaset, kapitan. Uray jay kadakalanan, tapno ado ti launan na. Maray, umayak man dumawat iti karton mo no adda. Anya, ay namarituyang. Saan ko nga ipadpadawat dagiti karton? May salaang mati dawatek. Uray pay, lako itanti karton tapna maum. Ah, ilakom dagiti nagkartunam iti tagilakaw. Gawin Uray kumamat no awan surat na. Nay, amin mangarod ka na suratan itinagan mo Kuanang Store, Barangay Kabildatan. Kunada, Urayan tasurat laang matdayta. anya, No di mo kaya saan laang. Take it or leave it. naa, Enteng, naganmat ni Marikwan ang tinakasurat iti dayta karton. Ay ginatang ko nga ron day taken ko na. Ay unay kamatan inteng. Uray nakasurat tinagan na dita? Gatangan? Eh, ano ko ma? Karton lang mati ginatang ko. Saan atinagan na? Nga Iso asaan aparikot day ta? Naglakaan? enteng. Na. No kaya't mo ang maikatinagan na dita? Mga laka iti pintelpin, di gusugusa. Anya. Ayun na nga, iti dinawat mo karton. Tapag kartonan ta iti bagas ti aba. awan, saanan ngagpadawat ita ni Marikwanang. Anya nga ro ti pangikartonan tan kadag iti nakalita bagas ti gabi. Ay kabay amon inak dumawat iti sa balay. Ay, bayamon to yan. At kwarta di tayo. Agsubli ka, tagumatang ka. Anya, Kasapulan tayo ti karton. Saan mo't siguro anangin ti may isa karton? ay kauwanan anya ngay nga raw, awan mabalay na. Kas madlaw kaw, kat nabit amalako dagiti karton alako yaw nanakwanang. Aywan ko araw, adamot tagitag kasapulan iti karton. Pagkarganda siguro iti bado kas kini Uncle Inteng. Saan lang adayta? Iso nga alwadam dagiti purchase ko, wan? Ha? No agdiskarga kay ti tricycle mo, kita ta di mapisang dagiti karton. Ay kay, tawa na. No problem. Wan, tapno nalaka amalako dagiti karton. Gumatak mamait. Napila pangikartuna kiti abastaw. Ay katuan agpili ka lang dita iti kayat mo. Anya ngay mo dagita kasla nakakarton nga inlugan mo. Ha? Ay, jaka mo ang kay. Anya? Di mo amo? Alangan mo't ang lukat ang akitain ti kargana. Sino nga ti tao apang tidam iti dayta? Impawit da lang kanyak.
Kat ko na jay lalaki itay. Basta ibatik tulat ta ni jay waiting shade. Taddan to may manghala. Kasta. Unang kay, kinapudno na. Si Gudain nga dagi pau-pau it kanyak iti kakastawi. Ay ala, paandaram nga rodan ti tricycle mo, ta gawin tan iji kabildatan. Unang kay. At datan iti batok ti waiting si Dangkail. Mabit lang tagi diskarga iti kinartaon. Ay, adamay sa alalaki iti saan unay nga adayo umay mo tayo. Up. Anday ta, naidiskarga akong dagiti talo akartaon. Mapantanang kay. Ay, saan pa? Ay, urayan ta ti lalaki ang makaasidag dito. Apay ngayon kay. Ni, iso ti mga iti karton. Amunta, no, anya ti karga na. Ha? No, kunam asigudahin nga gipaw-paw itdaken ka. Masapol nga amunta, no, anya ti linaon dagiti kinarton nga ipaw-paw itdaken ka. Anya? Anya tinagan mo. Kasla ita kala ang makita dito ya. Manolito tinagan ko, Kapitan. Mabalain, maamuan, no anya ti nakakabil iti karton. Tinapay ti linaon dagita, Kapitan. Papay-deliver da ka dagiti store. Kasta. Ay, ada nga ron inalayo a permit yung agila ko dito. Adda, Kapitan. Nasayat no kasta. Sige pa nga rod, Kapitan. Tani, agdadarasak iti papanak. Panawan kayo, pay. Nagdardaras mo tin api manaw. Tapno amom, inteng. Nagaduitan tiyong umay diti barangay tayo. Kastaya. Sa bali pa'y dagiti agdalugan na nga agisur-sur-sur ka dagiti lako da. Oh, anjat lako da. Ay kat nagduduma Prutas dagiti dadduma. Tinapay kas kada lamoys. Tinapay ko nam. Ngam adamot agipaw-paw iti lako na tinapay. Dagita siguro awan matlugan nga aramaten da. Ay, nasaya at matkit di Tapno isupay apagkwartaan ni kwaraw. Adapay lakom at tinapay, manolitaw. Ay, awanen, madam. Nayunam nga min ati lakom. Inton tao. Inton makagatak iti bukod ko alugan, madam. Sa bagay mo't kit di Gumatak man pa iti imti karton mo. No, adapay lakom madam. Ay adupay tilakok di ta karton. Sige, gumatak iti adaw. Kasapulan mi iti ado akarton. Dakes ada magbadaong. Adda kanumot tiniliw dagiti pulis amay sa adrag puser. Ha? Adda nakaibaga. Nga umay kano dito lugar tayo tinatiliw da puser. Anya, asino magkataday tangay? Ay madanaganak nga raw. Amangan mo't no am-am tayaw. Awan mo tamok adrag puser dito lugar tayo. Ay, inaktuman ijay ayan ni Marie Kwanang. Mapamuda bagay. Ay katun interesado ak ang mga maw. No asinaw, tinatiliw da. No umay ka makichismes. Ay, saanon, awan panawon ko, maray. Anya? Kunaklakit, dinugumatang ka itilakok, san mo't gayam? Awan ti bibiyang mao no asino tinatiliw dagiti pulais. Ay awan bibiyang mo iti day taban agmarituyang. Awan pa'y magkanas nga umay makisarita ka. Awan bibiyang ko no asino man day taan natiliw da tapna mom. Mala, panawan ka man langang. Just kekakit day. Awan pa'y ganas. Asino tinatiliw, inteng? Ay, ni Manulitaw. Di kanayon nga gipaw-paw iti nakakarton at tinapay. Anya? Jak pagarupan na may sagayam adrag puser da jay. Ay, por Diyos. Ay, naimbag man ta natiliw da. Anda nga min concerned citizen nag-text ka dagiti pulis. Aya. Hindi na pandagiti pulis. Anda nga agpasusabuan na inayon iti may sa akarton ti tinapay. Pa-deliver na kuma. Anya?
Sige. Bye. Sige. Thank you, sir. Aw, sino timawag ka da kayo, Uncle? Ay, bad news, Kwarog. Ha? Karaman mo ni kagawad ko nang. Ngaan niya, Uncle? Maimbestigaran iti pulis. Anya? Masapol amaamuan ni kagawad ko nang daytoy. Sige, kuyugan kayo, Uncle. Mapantay tayo ni kagawad ko nang. Anya kumangay ti pakay naigak ka ni Manolito, kapitan. Ay di mo kunahin ta dakkel ti pakainaigam iti pan nakatiliw na. Anya? Tapdo amam. Karaman ka ama imbestigaran. Ha? Gapuday ta nakasurat tinagan mo iti karton nakaikargaan ti Siabaw. Ha? Iso nga umay ka. Agpalawag ka iti presinto. Ay tulungan na kaniya, kapitan. Amuyo mad, naglako aklaang mo't iti empty karton. Awan, amumiday ta. Ay, tulungan na ka mangibaga. Nga, awan amok, maipapan iti siya ba, kapitan? Ay di kagda nagtamumay. Nga di ka laang matirsi ng magigyan. Ay, awan, agyaman na, kapitan. Amumimit naglaklako ka iti empty karton nga danagan mo ang nakasurat. Na yan day ang Manolito. Sa baligayam tinangusaran na iti karton na ginatang na kanyak. Ala, huston mari. Di kagdanag. Sino mo tisaan nga agdanag iti kastoy ngay, kapitan? Ay na. Makakatawa man ba daw? Anya ko mati nakakatkatawa. Ni Marikwa nang kuna na nga awan bibiyang na itipan nakatiliw ni Manolita. Tagayam, iso ti may sa apa imbestigaran da. Kahit gaputakas na, agkatawa ka butay. Masuruna lang amin kang kuana kag. Lipata mo, no nyaman ti saksakit ang tinakam mo king kuana. Anya, Ikalamasan mo kinimari kuanang. Kas dyan lang aruday. ay wala niya. Ay, jaklakid di kaya ti maibalot, kwarog. Ayun Kung na namin yan. na ibalod da kayaw, Ay, kasano ko mga amoyo asanak nga maibalot. damagan da lang mo't siguraw. No apa yan nakasurat tinagan nyo iti karton. Ay, tilawlawan ko na naglako iti karton ka ni Manolito. Awan dakas na dayta. Tilang salud-saud, kat adda nga minagan nyo ang nakasurat. Ay, hanyamot tanti kastoy. Di kagdanag, adda na ang kalintay. Iso ti kadwayo ang mapan iti presintaw. Ay, hagyaman ak. Agkalma kayo kadilaang, nanay. Kasanungay tinapanan yaw. Kumusta ni Marikwanang? Ay awanan ti pagdanagan. Tain namin ni Manolitaw aginatang nalaag ni kagawad kwa ng ti karton ang nagkargaan na iti Siabaw. Ay, kunaklakit din doon yan ti mapasamak ka ni Marikwanang. Konsensya naman no di na ibagat agpaisaw. Ay, nasaya at mait, tanatiliwan dayjay ang Manolito. Idi pailada mo ang makita kat nagdwa-dwa akon. Anya? Ita lang amin na makitak dayjay dito'y kabildatan. Masapul nga rod akanayon nga agalitak kayo. Ladingitat tinapasamak kan ka Marikwanang. Ay, nadidigra akon, Maray. Anya, Manipo dita, diya ko nagila ko iti empty karton, ipadawat ko langan. Iso ano ka sa polam ti karton, anda dito, saan ko nga ilakaw? Kaputa, anda nakasurat anagan ka. kasta ka day. Ay katagyaman na ka Marikwanang. Ay, mala kitaan niyo saan akalukwan ti pangusaran yaw? Si kakit di mo. Apay anyaya ti pagkikitham kanya, pusar. Ay, sana kasta marituyang. Kaya't ko laang matag sigurado. Ay kumusta Marikwanang? Mayat matlaang ang tiritnam. Wan, kapitan. Kat agyaman ak ta tinulungan dak ang nagpalawag.
Wala niya man dayjay. Talaga mat nga awan amom iti napasamak. Narigat gayam ti kasjay no maminsan, Kapitan. Una, apay nalaka. Ay, talaga nadidigra ako. Sungagan anad kayon taon. Tadadagiti tattaw akas tati aramida. Ay, wan nga rod, Kapitan. Kino mabalin. Liklikam ti agila ko iti karton nga da nakasurat anagan mo. Ikatan yun nga muna ti surat na. Sakbay nga ilakaw. Tapno may mayat. Saan kanton mairubaw? Wan, Kapitan. Ay nanakwanang. Dandani kayo lakit din na ipasubo. Gapo itilako yung nga empty karton. Ala, may sa palagit daytan kada kayo kabaranggayan nida. Tapno inton maminsan, awan kas iti agan annad kayo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.